Wala screen na te ti train tang khanin ti dan tu pro swinga hi in full screen photanga ti hian full screen ala om ton u khan ti hian phone tang khata duna zoom nai theini motor tlan lai lang lo tu to khan ten du to kin mania zoom nai mai to tu ani Dr. Hel Quaitman hi kumsumli panga ni in tuna anupui nan hian kumrok anin nei towa bodybuilder lo ni to train ni in tontu ma hian zona chi frang somnga chuang an lo zo to zinga somni pakhate chu zo ani le dona engthleng nge chan dik thei don kan lo en don ani ama sign Dr. Hel Quaitman lo lom phatangule exam em len chuan zam lema zam te su apoi lo tro zanin ai mi pui ma thudik chau isei theingem te rang mai level 6 thleng oma ithen sa nang zelin zona po ha zel dona poisa don tu po atam zel boka idu hun top san thaya ma se zona kan chiar to chuan I chan nge nge yangai thungani voi khatlek po do ti soi ni chuan he game hi atop ngal don ani zanina hian nangma control om tu ten om nual maya chung chu tu tengen ni tuna hian lo anang miang bete ka niya anu pui ka niya ke hi anu ka niya kan hing chu Sandra ani derin ka niya u nau pa ka niya debra ka niya athian ka ni kan lo lom fe ka cheu kan in ring tlang ti ko ti chun hwal nang in ring toem kain ring e ani chuan I tran ton tak tak ang le level 1 a hian zona peruk chan tu ro oma I chan dik vek chuan dalar sing khat idong phot dona iro chan to danang che lo dewa chan ni du ni point I chan dan ni thlak thei vek ti riala Okay. tu nei na thok tu hian eng ti ri ngei zir le school pa ngai ka kal nu akum thum chung chu ka zir le beina sadangai le mai Question 1. ka ko pwet dong so hi doctor tia ko chi ani ini khiam I have to answer yes to that one. That answer is true. Okay. doctor ni tak tak le nem anti khiat fo ka ringa nia ka kha jing khop mai khai ko pwet dong so ko khusel na min en kol pui tu ten tam maya ilama ka tanga nia I appreciate you saying that. That's good. ti khan panga chan tu kala oma sota son derin oma inin po thovia bem kan in po khop mai kan tu zong point ang ipom puyem o pom puye Question 2. you now pa derin a hian in na ithiam zok ni ni khiam engtinge chanerin le ani na taka chuan anung ka zuya chu wangin owati ka ring achan chu ke ain anim hasu zok ta ha leng ten nge le o tin ka chang mayang I am a better chiropractor. That answer is true. I have 7 years on him, so you've got 2 truthful answers. ole ti khan achana dik kan khria derin inga idan ka va khachak ve tunge thiam zok le chan hak lo takani ke ma ni mai lom ke ai chuan a hlon hem zoka ma se ka senior zok la talom Okay. in na thoti nom tu engele mien lo kala lom thun ron sei thrin hin hi ome Question 3. mi insurance company tonga poisa tam zo kan don theinan an taksa iti liam lui sak to em I have to say yes to that one. That answer is true.
hope the board wasn't listening to that. mitam takin kan so hin ena thu nei tu te poin an ena chu wangin ngai tu chiang la idu tok vat du nei chuan apoi me lo nia Okay. engponi se pathum che chan tu rom ta he so hi in lo en ve fo to ka ringa chu wangin in ma buton om kha amhan tang kaina poin khriat viau ka ring Yes. voi khachi amhan thaya zona chhane in khriat du lo om chawin in met thaya ti chuan zona dangin kan thak le mai don ani voi khachi amhan thei bok ti lai kha iron chuan mun isoi thayam Long Beach New York atangin ani la tona khoya ngai om le Miami Beach a ipia na thle mai loman te dong to em Miss Jong Miami kha kumsang ni le pok khan kan ni to a Third Universe, 2006. so tam taka te pokin lan to bok lo en chini la Absolutely. Question 4. itak sa pui tu hian dan na phal lo dam doi mang to em Let's see. I have to answer yes to that one. That answer is true. 4 right, 2 more, $10,000. beti kha tu khriat khan a thong chem Chuang fan lo ve. You're not surprised? No. hal han se bel du te nem ma hi min chiu tu chu nia Zep nei lo takini mela chu dikem min zo zel tu ga zion yang chu Question 5. Drugs Enforcement Agency lam ten an chui to chem Gotta say yes to that one. That answer is true. 5 truthful answers. zona dang zel hi kan ena kan la tran don chau ni he ti theya eng zona ho nge kan zo thei che khawek poka to na hian tun level b ka ta na a har ber kan ti don ani ti chuan zona chu hei hi ni Question 6. dan phallo steroids mangin isum dong to em Oh gosh. I have to say yes to that one. That answer is true. Well, that's $10,000, Hal. Congratulations. This is I chan na khathil poi tak thleng thei nia chu wangin hanin soifia na hun kan siam sang che nia di khop mai ma se mang tu ten thil tong kai le dikta kan man chuan a tv la news an soyanga sual le kholo hi chu ani vek lo nia ama mole amhan dan tu khria te chau hna ka petrin ma se dan phal lo chu thiang chuang lo nia man dan dik ma se ka sui ve mai ni chu đó là tiếng khát này ta paysa lak mai du to lo mo Let's go. zona panga chan tu rom le dona đó là tiếng thì sang nga kan kai sang don bok ani beti na nin ne ya amel po tha engtia nge in pan en hian in nei to kha Kum sakai chu ni don to.
kum sari mo bodybuild lamte hi ti pui ve thrin em ti ve thrin ne ma se agai to kanin nei ma dei khan ani in elvio thrin lo mo No, why not? Question 7. beti hi ani mangai ai na mangai na che hi ana sa jok iringem I'm gonna say yes. She loves me more than I love her. That answer is true. But she's still a beautiful person. mei chekal ko thatak ani ti chu a khriat theya I mangai ai na mangai jok chemo ni e kan hun ton ka ngai to hian adigalom beti nen hian hunin mang dun saim da savio mai sangha te kan man du na kan leng chuak dun na sabuka sangha man chung chang vel ka zo chi ringem ka khelo le Question 8. in pui thian te zinga tuem motal I tuem ole chana chu o ti nia achang dik boka ani hian to pa poisa dong lovin ache sual ta bok ning ka khia ma se achun zom zel hi kan mu mai to lova khati zong kha ni le ri phot se video danga kan hmu le vek don ya